lâu tu ni Kuki news hin bezo se na bon chawin lim na hi vin tu ni hin ho lim na niau cha hin nei huitin hi chi i topic deu a hi le Kuki te ipan khom Theilou zi pi pen ti a hi in ipan khom Theilou naw a zi pi pen hi ipiham ti hi tu ni hin mi pin heleu han ti hi deisa na ahung kinein hi zi a chu hi chi chung changa holim na niau cha hin bol de hin tin tu le tu a igam din mun inam din mun ho hi ivet na hi le a koi jong kilung boy gam ta a hi lo le hoi ta resource bol lo wa analyze bol lo ho ting di a chu Kuki Chate ipi bola hi ipan khom Theilou ham a hi lo le ki khen ding ego na wang wa ki khen thei di lo a hi wanga iti ipan khom Theilou ham ti hi mi tampi ilung boy na khanu hidingin kata sanin nam sunga lamkai ho a hi win CSO lang hi hen SO lang hi hen a hoi lang cho hi zong le lamkai ho hi tampi akiki ho pi in akiki mu pi in ta sa ta a face to face a ki mu pi thei chan jong akiki mu pi in hi chiwa ahung ki mu pi dung zuya tu le tu a mi pi hon narrative chom langa inam sung ki to mo theine ding a hi lawai le THIL he thim lawa aja sei jong hi tampi I hung tawin hi chi a chu hi chi ho a lo ne ding le ahung ki pat na hi ipiji pi pen a hi dem ipiji pen a chu tu ni chan ge a hi thakhat lung khana idin khom Theilou ham ti pa hi niau cha hil chit na hin bolo hi tin mi pi hon jong in a het thim na diwa hi chi video hi in se mo hi tu ni December ni sim som 2025 a hi ta in tu nin jong igam sungwa ikito Theilou na pi pen hi ipiji ham ti hi hin se hoitin KOIMA chu OIMO na tuma KISEM jong a hi po in AHIN la a root cause na a root cause ahung ki pat na pen ipiji atu ni chan ge ya a chom choma ki hen na dinga to gon inejing na la yu ham hi chi hi ipiji pen a hi dem ti hi mi tampi kilung dongam a hi ta in hi chi hi ke analyze dung zui a hi lawai le ke in research ka hin bola ken ka het dana ka hin saiding a hi in KOIMA zo se hi chi hi adi momong a hi lo le hi chi momong a hi ti cho a hi di po in hi zong le tu ni chan ge a lam kai phabe pi akiki mu pi zowa zong hi chi thu anaki sei ho chu tu ni chan ge a hiel na a lo je a hi chi chan ge ki hlung a hi ti pa hi het thim na divin mi pi ho tu ni a viewers ho a ve zo sin het thim chi na divin niau khat detail devin hin sei hoitin amas sapena nga I topic ngwa ilut masangovin KZC ho press release khat ga velo hen zan hi video hin se mowa chu Indian president nu Manipur gam sunga ahung na dinga hi kokomi a hi in meitei langa korkom ti a kiloi khom na hon jong nasata adem na abolvin agam sunga hi total shutdown ho jong akoyevi apot do taka in total shutdown bol dinga hi thupon abolvin tunia pana ki panding ai ti ho jong chu in saiwa hi in AHIN la e ho langa ikiloi khom naw KZC Kuki Zo Council ti a kiminvo Kuki Zo Council hon lim na phata in ane win warmly welcome ti a hi president nu hoi tata in hita chu welcome na thucha ho jong AHIN nei ve ti chu pu ginza vol jonga kona secretary information and publicity Kuki Zo Council kona mu ahi ti pa chu nga het the ni dewa hin phone hin tin tu hin I topic wa ga lut lew han e ho Kuki Chate ikiloi khom naw hi mi zo se hin e ho hi ilu changu Kuki a hi in iki khai khom naw Kuki a hi in hi chi aba kai ho chu mar paite vai phei simte zo ti ho
hi che ho tha do ti ho hi ti hi ipomo hin mi pi zo sen ke he in AHIN la hi chiwa asukhil khat ahi lo la hung ki patna adi lo na ta khat chu ipiham tele KNO UPF IHET de wahin KNO le UPF hi masanga gal in nei masang lai wa chu nasata kito mona anei wa hita chu ke pun khom Theilou wahin igam sung inam sunga jong hi organization ho ga veleu chun dim set jeng tu ni chan ge a jong hi a heling lo jong tampi I deu a hi in AHIN la hi cho zo se chu khatna hung ki gom khoma pan khom ding ti to gon AHIN nei na wa hi khatna wang a ki pang khom zo po in hi zong le ni a hi hung ki loi khom vi ti chu het no hin hi chu I piam tele KNO le UPF a ki gop khom na AHIN nei wa hi ahi le KNO le UPF ahung ki gop home theine pen hi PGM ti ga sei ki lehen Indian government in phateta a nang ho to su sign I bol di wa hi le nang ho na group mo atamin hi chi group zo si to hin sign ki bol thei pun te ahi theya hi le come in one voice ti zo khatna hung kho mo vin lang na bon chawa a hop na ding khat naki gop khom na diu min khat hin si mo vin lang hi chiwa chu ki gom khom mo vin lang Indian government to agreement sign khat bolo hi te ti hi ahin la ai to gon ahin nei na wa hi ahong ki gop khom thei ma lo phan wa chu ni ahong ki gom khom ma wa hi chi ni ten in sign anabol wa chu et sign anabol vam tel ALEH anamuha sa ho chun IHET de wahin mun tina hong thang a hi hichiwa anaji na wa chu Kuki zomi mar ti a hi anabolwa Kuki a khatna ke loi khom ding chu Kuki achoma ke bola zomi achoma ke bola mar achoma in bolule hichi hi inam sepai ho thil bol he ong ka sei hi hichi mi pi hon ke bol lo wai su agreement aki sign dinga so hi chi to banga hi min thuma anabolwa sign anabol je wa tu ni chan ge ya zomi in Kuki ka hi poi tia asai jing na pen khat point khat zong a hin hi chi ki to mo na khat wa hin hi chi ahin sei ban wa hi agreement ahin sign ta wen hi chi agreement ahin sign wa hita chu su sign ahin bol zo wa SOO noya ahung zo wa hi phat hi hung chala 2023 hung lunga boina in to ta ve na hi hi chi boina in to na wa hi MLA hon ipi sei ki tam tele azat chom khatwa su hon a sei pau hi ahin sei ki no choi chiwa doctor pu thu sei hi ga ngai hlaleu hen aman jong hi chiwai ki chi chana sei hi in ama ho pandan lungjuya chu ama hin ahin sei ahin ei ho ipan khom diule khat le khat ki lung to ta ipan khom diu dei na a chu aman jong hi chiwa hi ahin sei hin tin neu cha ga ngai lo hen tu lai hi chi video hi a viral ma in mun tina hi social media ki mo in a phalo lai hi in kila kha jiwin a hi lo lai ila kha ji je wa chu tunia IHET thim na diwa hin se wa hi in doctor pu a thim mo a hi lo la aman a bol khil a sei khil hi tina hi di lovin tunia a sei hi hoi te ta in anangai leo chun to a hi ipi hi hom ke Theilou to a democratic conditioner SOO to for example a constituent group of without it tried to represent a board IHE government young head CCR table IQ to UT legislature to KNO UPF dinga ki demand na hungleng do go chu people's movement hum pandan hai people's movement to koham legitimacy mandate bidding chu social lang ya civil society organization no ya ngai chu ke si to kimat ngai chu apau tho dinga chu people's ho chu ipiham pau tho se chu ke so kukin pi body apangin ten
pai te pau tho chu pai te PTC ham I phama pangin ten wifi pau tho chu VPC pangin ten hita chu chi di chu chu choi administration streamline chu acho mai bol wa le chun government yong ke yong government lang iti joy autonomy ki peding am ho yong isutup Theilou black and white na print am yong explanation ibol chung chun wa he Theilou like yum na lai ole intentionally ki het mo sa te ham HICHE Dr. Pun asay chu IHET so ke deu ta sanin aman jong asay na achu ipiham ti ho chu Kuki in pinoya hen lang pai te pau tho ho chu PTC noya hen lang vai phei pau tho ho chu VPC noya hen ti hi a hi in ama hon in zawa jong kaga sei ta in HICHE Kuki zomi mar ti to banga chu tu ni a hi asay HICHE AHIN say masang zep ma asay chu KZC noya SOO jong ngai ahi lo le KZC ahi mi pi iki khai khom ngai HICHE hin vai AHIN hop ma HICHE KZC ahi tribe zo si leader zo si lam kaina a ki form ahi in HICHE chun KZC tosot no hitin phateta a HAHSA lew hen inam sungu zangding ahi HICHE to banga chu Kuki in pi ipiham te ho se si chu Kuki in pi noya hen lang pai te ho se si chu PTC noya hen lang aban le vai phei ho chu VPC noya hen lang aban le mar ho chu mar in pi noya hen lang HICHE chu iki khai khom naw tribe ho zo se iki khai khom naw KZC chu hoita apom lew hen kito de wa hi a khoti lo wa hi le tu a hi ehon people movement itiun people movement chung chang hin sai kit noi te na chaina lang le people movement hi a hi theya hi le ehon su agreement ki sign ni chipa su manga people movement in azathop ding hitalovin su agreement su mangne dinga people movement ibol got pau hi adi poi ipang khom thei powe ti a hin HICHE Dr. Pun asay jong adi khat hi chu adi ekati na pen chu tu ni a hi ei hon atha bi aki ki phin han lang center government to ki ho gole center government in iti ta le ho dinga chu table in do pi ding ham HICHE chu THIL HAHSA hi chu ki sei Theilou hi chu aphat mo le ni khat ni ka azong an do mai theu aphat mo le kum sagi zowa jong I THIL thum pau chu ahin pom wa HICHE chu peace talk na dinga chu ki ho na hi lo le solution na dinga table in do pi pan diu hi chu ahi wanga tu le tu a hi Kuki Chate he thim diu khat chu su in pan ahin la SOO noya hon hoi ta pan ahin la wa table center to khom na ding table ahin do thei wa hi le mi pin people movement iti pau hin su chu kail ha mi pi movement chun helding ti pa chu lungel igot lo diu SOO hon table ato ta wa hi le KZC lam kaina a chu mi pi hon ipi bol thewam HICHE SOO ho to government ke ho na a chu I chan ge a pressure pe lew han center government in SOO hi nga chu agreement sign ahin bola political solution in pi ding ham ti pa zo chu ingai to wa SO on jong ato gon chu achi pi ding mi pin people movement itiwa HICHE chu izat hop deu HICHE chu a movement di ahin la tunia mi khan khanin SO ho ta san poi SO ho to ke ho sung se wa hi ima cha jong ki mu pun ti iti wa hin huti a igel vaile SOO chu a howin ki ho tawin ti ama ho chun tok lang chu mopo hen lang mi pi hin pressure ki pi hen lang hile HICHE chu THIL di a hi joy ti pa chu Dr. Pun jong hil chet na pateta a hin nei a in mi pin jong he thimo angai a hin la I topic pau chu ga vel sai ki lawan SOO hon masanga ama ho ki ka kito onadinga Kuki
zomi martia ana sign ji wahi tunia inam sunguwa Kuki tribe tabanga so doa zomi zong tribe ma so doa mar zong tribe tabanga so do je ahi ikipun khom na diu hi Theilou ahin hiti a chu inam se pai hon ana sign ta o wa hi zong le tu ahi KZC hi ikipun khom na diwa thakana ipom khom thei wa hi le chun alampi khat hong so ding ahin la tunia Kuki pom hon Kuki si hi hen zomi pom hon zomi si hi hen iti wa hi le mar pom hon mar si hi hen iti le e ho ki ka ahi ki to na Theilou ahi ize a chu ahi thei chana hi i na pau hi ki het chen wa nga in Kuki ki tum la ho hin inga wa Kuki hi pi do ngai hi Kuki hi a zomi zong Kuki ahi in mar zong Kuki ahi in Kuki zong Kuki ki hi ai hi chi hi a chaina langa neu cha avet sa na tabang hin nei le hi chi wa neu cha he thei ne divin ga velo han tu ni a zomi na ai Kuki zomi mar ti ho hi koi hi vam ti neu cha a hil chet na he thim na divin ga sei le han hi chi wa ama hon SOO agreement sign ana bolding kon wa ana kilol na wa ajiu Kuki zomi mar ti a ki hian Theilou ana ki hian na wang bai ki hian Theilou khat ahin hi chi ga velo chon KNO no ya ho chu hi chi hi ahi le zomi UPF ti holoi ahi lo le mar UPF ti holoi chu hi chi lang sai na hi zaw ahin UPF lang sai na hi zaw kit no ahi le hi chi wa jong hi ga velo chon KNO ki ti na langa Kuki National Organization hi chi kizi ina langa hi ga velo chun zomi zong zaw hela chiwa na le ZRF zong zaw kit cho ahi le UPF langa zong hi ga velo chun zomi zaw kit chola hi chiwa zong hi ZRF ahi in ZRA ahi in kit cho ahi le mar ga ve kit noi te mar hi ga velo chun hi chiwa mar National Army ti a hi chiwa kizi kit HNA chola HNA kit anoi langa zong hi UPF a ga ve ki lauchen mar People Convention Democratic kitikit so hi chwa zong mar ho zaw kit alanga hi mar zong zaw alanga hi zomi zong zaw alanga hi Kuki zong zaw hi chwa ga ve lauchen KNF hi chilanga zong KNF na Kuki National Front hi chilanga zong Kuki National Front aki hiel na ma cha lo hi kana mi te ho tu ni ai ho iki hian go na wang wa iki hian thei po ve iti wa e ho hi ki do got wang wa khat ki na got wang wa he akina thei yong po ve ti a avela ki sei na chu hi chi hi a hin zomi zong adang hi di lo Kuki zong achom ki de lo aban le mar zong achom ki di lo ki hian thei lo chu abona ki bang bo iki hian na pau chu ipm tel amina bo ki hian nei min ho mai me ya ki hian nei ahin la hi chu ho hi thisan khat phung khat zat khat nam khat u cha khat hi vi ti hi tunia ipom ngai ai hi chi ipom Theilou wa hi chi ki loi khom na mina hi ikingap mo wa hi le tunia hi ki hian Theilou wa ki hian go te ho chu iso jing le wai ni ze a chu tu ni a hi khang do hi tin UPF hi han KNO hi han a ki hian thei po vi zomi hi han Kuki hi han mar hi zong le khat hi vi ti pa hi ipomo angai ti hi kanami te ho hi nga ka sei do nom ja tu ni a hi chi in se wa hi in Kuki zomi mar ti a sign anabol ho zong hi ga veleu chun aki hian thei KOIMA po vi amina iki hian go na wa amin chom iki sa wang win thisan khat hi bo ve ti hi kanami te hi nga kain sei do no ma hi in a group hi tam le zong le ami zat hi ivet na hi le nui zat zong ji in za cha zong umin hi ze a chu ki hian thei hi po iki hian wa hi le gal zona ding lampi ampoi pan khom ti lo hi hat na ding poi ti hi avela in sei ki no hin tin
chule hi chi hi SOO lang a hi lo le nam se pai lang hon hi chi to banga min thum anavozi wa tu ni a ki khen na umjing a hi lo vai le operation area kei area nang area ti hi ana umze a tu ni chan ge a hi chi ki chi pi a khat le khat ki pang khom duda Theilou a hi ti pa chu het theine divai ga se hin tin aban kit na hi MLA ho chungchang ga sei lo han in zowa zong chu sei ta win hi chi 2008 lai a chu inam se pai ho win Indian government to gon ananeya sign anabol na diwa chu min thum ana soji wa kikito Theilou a hin la 2023 a May 3 ni a chu na sata hin hung boy ta ve na hi le hi chi wa chu koim nang zomi nang kuki nang marti lawa i bon chawai din khomova hallelujah sab khomova i hung pan khom thewa hin hi chi i hung pan khom zo wa chu i MLA ho hin tu iga sayu nam se pai hon a ball khel ta bang chu a hin ball khel kit no hi chu hi chi i het theine divin a video zong ga ngai hakit lewan hi chi imu de wa hin May 3 3rd May 2023 a ihung boy wa chu MLA hon Kuki MLA hon ya bon wa hung pang hom wa ke ho la na khat a hin ne wa hi chi ki ho la na a seu chu hi le ke hon separate administration ka dei ve SA ka dei ve ti hi chu SO ho chon a seu chu hi le Kuki Chate Union Territory ka dei ve ti hi chu na Territorial Council khat ne piwin ke ho thune na khat ne piwin ti chu a hi wanga chu hi chi May 3 apana chu 2023 apana chu e ho hin separate administration atuma ki vai pu na ding I hin thu moi chu hi chin na dinga hin lam kai ki chu MLA ho hi chu a hi le MLA ho hin ipi asaivam ga ngai ki no hi te This is a press statement from the Chin Kuki Mizo Zomi Hill tribes that the unabated violence that began on 3rd May 2023 in Manipur, perpetrated by the majority Métis, tacitly supported by the existing government of Manipur against the Chin Kuki Zomi Hill tribes. hi chi chu het deu ka ta sanin hi chiwa amana ga saina pen a thu chu hoi ta in ga ngai leu chun het deu hi in chule akiji ho jong chu ga veleu chun hi chiwa MLA hon ana ball khil ki nu vekati na pen chu adang a hi po in a seina a chu chin a thi so na chin Kuki Mizo Zomi a thi so hi chiwa jong hi min chom chi apha ki chu e ho e he thei deu khat chu Burma gam sunga ho hi Chin ki ti a hin India gam sunga ho Kuki ki ti a hin la hi chi Kuki la a chu Mizo ho hin tu a Mizo ki ti lu sei ho hin gal ana sa na wa gal a hin sa na wa Indian government in gam kapi ding na hi vi a hin la Manipur gam sunga na so pi ne sangam cheng ho jong na la de wa hi la chun phat hung lut ding hi a hin la nang hon hi chi gam ka te pi sung seo hi nakila go no wa hi la chun baita ka pi ding ne hi vi ati le hi chi wa chu India gam sunga Kuki anakiti ho chu a hi lo be khat Mizo anaki sa wa hi ze a chu tu ni a hi Chin Kuki Mizo ki kiti hi so hi anlang hile Burma gam sunga ho Chin kiti ding India gam sunga ho Kuki kiti pai ding ni bawa ke sai ding a hin la hi chi chu tu nia MLA hovin a sei na a ka ga sei nom pen chu a hi le Chin Kuki Mizo Zomi atile tu nia Zomi a choma ki sei ho hin a sei ding mong chula ipiji nam tile hichi ABUL patna 3rd May 2023 a boina ahung uma patna ehon separate administration ihin thu mo wa chu MLA ho hin
hichi min ho cho anamin pha hi hen lang ke ho Kuki te anatiu hen lang khat si so anamangwa hen lang le tu nia zo mi hon jong ki phin na azat bol lo diu chu a hi wanga ABUL in a pat na pau chu chin Kuki mi zo mi ti a in a pat ji wa chu tu ni chan ge ya I to banga su di ding I god wang wa hi kisu di Theilou I boy na pau chu hi chi chu a hi ti pa chu IHET theine dewa kaga sei hi han lang IHET them deu ka ta sanin amas sa pena chu SOOR sign anabol ho chun Kuki zomi aban le mar ti anabol wa to EMLA hovin separate administration ihin thum kit wa chu chin Kuki mi zo mi ti amin tampi ana so kit je wa chu tu ni a hi zo mi ki ti hon jong atum be THIL chu kineile ti hi to gon ani jing the wa hi ti pa chu iga seu hen lang chule injawa iga seu people movement ti achaina langa hin seinaw te ka ti pen chu Dr. Punjong ana seita in mi phabe pi hin tu a jong hi people movement hi ke bol hen lang hi le I chan ham khana I success de wa hi tai mi pi ki pang hom han lang thakhat na mi pin jong I tha ki zele Indian government in ithil thum ho hi ina sa pi de wa hi in ahin la tu a hi SOO ho ki ho na bo hi ingan se wa hi le mo se ahong ki chai ding pi sung ki nin tin phal sot pi hung lut ding hi ti a hi gin mon an za chom ine yu hi alang khat na chu di ai ahin la hi chi people movement ki ti pa a hi SOO ho to aki ho na su manga people movement atum be a chi pi ding ti lungel nei jong hi adi lo na ta khat om hi in zawa jong ka sai ta in center government to ke ho na dinga table ido thein di wa chu pha sot pi hung lut ting ai ahin la tu a hi inam se pai hovin SOO sign a bol wa gigam inama dinga agreement sign a bol pau hi SOO ho noya ho dinga bo ki sign a hi po in ama ho sai pen mu na ding a hi lo la ama ho to Indian government ki kap to lo na ding bo wa sign a bol a hi po in tu ama hon sign a bol separate administration imu theine diwa sign a bol pau jong hi mi pi ding a hi tho we ti hi IHET no anga in ahin la SOO to Indian government ke ho na hi a slow wale na hard mo wale tu ni chan ge hiti Indian government in jong na asa ini pi nai lo hi ipiji ham iti wa hi le ka sei banga chu KZC ko na hi hoita KZC lam kai hoi to sot nova KZC in public movement ahin patna SOO ho chu izat hop de wai hi chi hi people movement di ahin la SOO ho to center government ke ho na chu asit le setante ahi lo le SOO to Indian government ke ho nei kat hlautin people movement tha bol hi tin hi chi khela chu mi pi ki phin hi ti pa hi I bol wa hi le chun I bol khel de wa hi I bol ding dol tau chu people movement chu achi ngai hi ahin la hi chi te ni chu adin khom ngai hi in vet sa na dinga khat ga sei le han India gam sunga British ten an to pha lai wa chu alang khat langa Mahatma Gandhi in violent lo hela violent lo kina ki vau lo hela peace ta aman rally abola ami pi pui hoya gala sa cho ai lang khat langa Subhash Chandra Bose in gam chom choma chia thal ho mangcha British ho cho kap chu hita chu violent le non violent ki tho khoma ahung chi je a chu I chan ham khana hung ma chala India in jong independent amu the hi chi to banga chu tu ni a jong hi SOO hon table langa ke ho pi wa hi le mi pi hon KZC lam kai na a chu I chan ham khat campaign I bolunga I chan ham khat na hi mi pi cho tho wa Indian government hi isu ling law deu isu boyu ngai hi tu ni a hi ta hi table a to si ingan se wa hi le chun ima kho hi hungbing khading hi chamna sim ding hin go deu
khat la khat ke boy lo hi la in koi got diu hi chi ting le chun I thil thum pau hi hung talo ding hi ti jong hi ka sei do no min tu ni chan ge a ni khen khat in Kuki ipom thei po ven na hi je a chu Kuki chung chang neu cha ga sei be kit leng Kuki kiti hi e ho e a patna jet chan ki chu hi chi e a patna jet tribe ho zo se hi Kuki an hi so ke so ahin la tu ni a hi chiru a hi in chothe a hi in kom a hi in hi cho si hi tu ni a hi pot do gamoi ta cho ral te ti ho bang na cho jong pot do gamon sang maring ki te ho jong he lam kang ho jong khuti ta ka hi ti a pangam ta lo hi cho ipiji enam tele tu ni a ku ki cha ten chin Kuki mizo keu hi talova Kuki zomi mar ahi lo le aza chom in phu phat no wa hi chi inam sungwa ikiloi khom naw I umbrella Kuki pa hi try ma so go loi ke hung ta try ma hin convert go anei tum ding hung ki chu ta a khen khan in pum da ya dei talo ti ho hi a hung pha na chu ki boy hi tu ni a jong hi zomi hon jong Kuki ka hi poi ti jong leo a lung thimo wa ke oi lo di wai ipiji nam tile tu ni a nan Manipuri nan naga kiti ho zo si Manipur gam sunga cheng ho hi Kuki hi so Kevin hi je a cho ama hon jong Kuki ka hi poi ti jong leo a lungelu nop lo ding hi a lungel wa adi pa cho a het tho tho hi hi je a cho a hi the a hi le Kuki kitum la ting tenga Kuki ke a mong hi ti a tribe ma so go hil hon jong ilungu hialo hitin khat la khat ki to theina ding khat la khat pan khom theina ding zo hi ingai to wa ABUL langa isu si na ho hi iti isim phat deu ham hi chepa zo hi gelo hitin phateta apang leo hen hi chewa chu pan khom kiti chu hung thei ding a hi in tu a jong hi lam kai za za a ki ho pi in a hi le 97 thil so je a hi lo le 93 thil so je a lungel phalo ta lungela u cha ki ka ki khen na ding point za sei do jong hi tu ni channa ki jing a hi in pathin heu hitin I hi na pau phate ta in pomo hitin khat la khat ipan khom wa hi le tu nia ilung tup imol so de wa hi in khat la khat hi ta ki khen dinga to gon inei jing wa hi le ilung tup imol so lo de wa hi ti pa jong hi ilung thim wa ki chin di win nga chaina ka ga sai the hin tin tu ni ku ki neu sin ve a holim na hin ngai hlo zo se chunga na chung che win ke pa thu ken sein na bon chawin pathinin phathei na bo jing taw hen